Hey everybody! It's Shanna P. In this video, maghisgot ta sa pinakasuki nga problema sa akong mga amiga unsaon man pag eyeshadow. Itudon ako sa inyo ang ginatawag nga halo effect nga light and easy version. Una, magbutang ta og eyeshadow base or pwede pod concealer para mas mukapit ug mas magdugay ang atong eyeshadow. Ibagnas yudog taman zay and then iset with powder. Then using a fluffy blending brush, I picked up a matte mauve powder. Tapos hinay-hinay i-build up ang color. Magpiyong mo ma-fill nyo inyong eye socket, sunda lang na siya as guide. Ang goal sa halo effect is to emphasize the roundness of our eyes. So gamitin mo ang eyeballs and eye socket mo besh. I-emphasize pa ang pagkalingin using a darker plum color. And then using a smaller blending brush, you just blend and smoke out the colors. I-blend yun siya pasulod sa socket and then pagawa sa mata. And then I just used my previous brush to blend it out even more. And then patungay lang og cream-colored matte eyeshadow sa tunga. Pero pwede po din nyo siya ipabongga using shimmer or even glitter in the middle of your eyeball. Relax ako diri na side, so I used all matte powders. Then tight line using gel pencil liner as in mismo sa lash line day. Then nipis na liquid eyeliner with a matching very cute nga tong kill. Bale, naga-eyeliner gid ko to serve as base for our lashes. And then once happy na kasi mong cat eye or chinky eye or unsa pa imong tawag ana, use the same mauve powder all over your lower eyelid, darker plum on the lash line, and subtle shimmery cream eyeshadow in the middle. Unya, manatsaday. Ing ana ra ka simple. And then just finish your eye makeup with mascara or false eyelashes kung kabalo ka magtaod. Tapos nagbutang lang ko gamay cream eyeliner sa akong waterline para mas fresh tan-awon. And this is the halo eyeshadow technique, simplified. Of course, you can use different hues and colors, just follow the same pattern. Then, tiwasan na ako pina-update akong makeup para maka-aura na ko, contour, pinkish na blush, and highlight, I guess. Pasinaw gamay sa aping, sa ilong, then balik sa contour sa ilong para matalingting gamay, and lipstick. Nawa kayo na ko na-feel iyang pagka-nude, so gisagulan ako siya og purplish nga lipstick from Lorac. Kasi tinuod lang, ang earrings yun ang nagdalaan nga makeup look. Finally, got my lip gloss and then ready to aura with my purple earrings de perlas. Unta no, nakatuon ka gamay zay, and please follow me at Shanna P for more videos. Kita kits!